Sljedeće je uđaji psihičko ili grleno disanje sa kečari mudrom. Radimo yoga disanje, normalno kad radimo pranayama, sem nekih kao što je basri, kao to nećemo danas stavimo. Radit ćemo samo neke osnovne disanje, a uđaji je više, vrlo je bitno zato što uđaji disanje imate ne, sve i tako beba diše. Beba diše jedina, ona pravilno diše, ritmičko, abdominalno i kroz grlo to se zove i blago krkanje. Pa da na kraju časa čujemo i malo jače krkanje, jače uđaji. U stvari olakšava protok energije uđaji. Idemo to odmah da uradimo. Kečari mudra znači donji deo jezika na gornje nebce, to znamo tako, znači donji deo jezika na gornje nebce i dišemo kroz grlo kao blago krkanje. I da uvek uradimo čin mudr kad radimo neku tehniku, da bi ostala energija unutra i radimo uđaji koja je jedno od osnovnih disanja. Izgleda ovako naivno, jednostavno, ali vrlo efikasno, znači uđaji disanje je vrlo bitno. Kečari mudru radimo tako što donji deo jezika postavimo gornje nebce. Znate da je kečari mudra ovako interesantna zato što u Indiji kad radite u ašramu, kečari mudru produžavaju tako što seku srebrnim nožem malo jezik da ga izuže, da bi skroz otišao ovoliko zbog toga da ne bi nektar ili amrita iz bindu čakre, koja je zadužena za besmrtno, za dug život, pala do manipurisa gorela. To tako oni smatraju, da je to nektar ili amrita i da u stvari je ona zadužena za besmrtnost i oni to rade na ovo podvođu, koji su posvetili život i žive stanu u ašramu. Oni to rade, ne znam da li sad to rade, ali radio se pre na 10-20.000 godina i loš radniš im, koga imam mnogo, koga vi izuzme cenimo, kaže da je joga već 20.000 godina već traje, da on ima ta saznanje. Idemo da radimo do uđaji disanja. Ovo maltene se radi uvek na času i preporučujem da se radi uđaji disanja dok radimo, zato što olakšava protok i moguće da svuda energija kreće ravnomerno i smira nevjerovatno što je najvažnije. Zatvorimo oči, čin mudra i dišete kroz grlo, radite kečari i dišete kroz grlo. I polako završamo. Kao što ste sami osetili, ova uđaji disanja se koristi u stvari za smirenje uma, terapeutski kod ponišenog pritiska, znači smanjenje pritiska i kod raznih mentalnih bolesti. Čim da ima smirenje uma, onda deluje i kod raznih mentalnih bolesti. Upotrebljava se isto vrlo efikasno ako ima neko problem sa srcem, ali se tada radi bez kečari mudra. Znači, kečari mudra se ne radi u ležećem položaju, nego se radi u uđaji, samo bez kečari mudre, i onda to vrlo efikasno deluje kad neko ima nesanicu, tako da možemo poručiti to disanje, a u nekom suptilnom smislu ova tehnika dolazi do suptilnog stanja baš uma. To bi bilo uđaji, ukratko. I sigurna tema je ovo meditacija na punu meseca, ovo ćemo samo proći one koje su interesantne, koje su baš korisne i koje su terapeutske.